Usamla Donald V Thaba General Secretary Kakasi Student Union Loong Badai Tang Ba Martin and Majau Ubalala Ban Penyo Yaka Megalia Land Transfer Act Nadu Blayo Yaka Jala Megalia Bapura Habakren Siglap Thai Kubor Hakanok Pai Singika South Reway Yong Arjar Pusau Usamla Donald Loong Baki Wei Kinom Hikmat Kilap Miet Tangkakular Baki Dei Ba Ye Jai Benriu Henry Dala Job Kilaklet Yakani Jingkular Henry Dala Job Kilaklet Yakini Jingkular Nadu Masrahi Berang State Bun Higi Bom Patlak Bakaran gibong penurlong di kamram lain no stang ba Martin dan Majau bang puai doar beli bola wara ya kan megalan dan transfer act itu kan nimut di statesman bangila menang ndrei di gipe ya kan di por di bamenta lele ngi iba di politicians ngi gibon kam betang lip service tada ki keren di public meetings ki keren panggung kajing i jemenri ndrei anda kila job la shong hasupi ga bakile kata kan ga ui ga ba ni ba ngim dei shu taman sukuli ndrei ngilasong hu ba kini ki jaj briu kini balong kumno nomor bangin padi kanu ke result kanu ka service ke bagi ai la ka banta ba ka jaj briu jungi ka songsangan dani ba ini ki menderi ki buan ban buhai snong ang ni apa beri kasih apa briu ni terap insya ban beng no ni na ka jaka ka jingtawa junga ki isu ben swab ha kadai kapor jing ba man sensing nong bat yang ba nomor ka bun plat ki mender ni di ban detect nomor hapo asam mensua kaladan kawai ke act illegal migrants determination by tribunal 1983 ndrei nomor ba kiong ba kani pada kata ya kani ke citizenship act 1955 buat kumjuru ya ke foreigners act 1946 buat tentang terti yang bakalong ultra virus di ke supreme court ke penduk no ya kani ke IMDT illegal migrants determination by tribunal Telingi pet kasi iru di pendok ultra virus si inde iru tip andre kanir ko tahi ya foreigners act ba ter but adin tang ta bedelang ko yang sa Assam ta jingi ki ko ro sedang ko all Assam students union banyak ki ko manggal dai ko darang district ini ka anti foreigners movement ilasain how 1985 ya kani ka Assam Accord but kani ka Assam Accord pediang adu mentah but akan ni ke Assam Accord cut off year kali arpsau kerik biar kakandai spa nyukui namar ba hadin kakandai arpsau kerik biar kakandai spa nyukui kadi badaki millions ki karbang ladesi dan ki kata kapur ni lapang bagi Kyrgyzstani iwan bandrung sport north east tentang Assam dari ini hajala jungi Tripura bertentang terter kita ada kata cut off year katrikam kamu bun hi kini ki menderi ki barjala kin sya bu agi detention kin do no yang kata hok minong song jong dari India berkaki isu kembalong kadawan nikah 1951 dari hadin kapur sing bapol kila keren bende bat pinong yalam pinong sensation no sensation lima do kapur berkila pediang no cut off year ha 1971 kada ko isu hudum ta ka yang ikan ngrem ba cut off year hi berbor kan di mendeli arp sauterik lumer kan dai spa nyau kuai banolorang ta ada sarkar ka aidau kumdi kumtai kadi ban penpau pajba ban pen I ya kata ko comparison pada kejingnya pair kejing bun briu hapo pada hapo census jong 1951 1971 but 1981 lengba kejingnya pair kata ka decadal growth jong kejing di non tribal sangi hapo jela phila ban sung thu shai ba kata ka jingon rum ka thap jigi menderi ka jorba nomor ba lingi pitang kani ka decadal growth hak census 2001 ru ini ba percentage of growth kadai 27% highest in India but higher than the national average but ki reusiam phang hi ki analyst yang bakani kalong abnormal mengistui abnormal kebomla panlong bagi kan hegi chu kun palat ko 27% jadi si sarkar mentah dadakan nut dadakan sngo ba kamdan sisya kata kejikta penpau pajba ya kata difference kata decadal growth kani kata population jing non tribals jaga census 1951 1971 1981 Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.